Salibonani bathandekayo, siyahlangana njalo kusifundo sesine kuleli ikota. Okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uJim Lilo, nxusa abangane bami baziveze. Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo sethu esimnandi kangaka kuyona le ikota. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngelinye ithuba asinike lona ukuthi sifunde ilizwi lakhe. Mina ngummisisi Sibonene Mhlanga. Babukeli labalaleli siyalibingelela lonke ngemakhaya ngegama lenkosi yethu Jesu. Sathatha leli thuba ukubana sitatije isifundo sakuyona le ikota. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Asibe nini lo mthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusinika elinye ithuba njalo ukubana sifunde okunye ngoJesu. Nansi isifundo esingena phakathi kwaso sinxusa umoya engcwele utitsha lomkhulu ukubana kube nguye ozasichasisela ekupheleni kwento zonke siloyise ukusindiswa ngegama lika Jesu. Amen. 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 Siyabonga njalo bathandekayo ukuhlangana kulesi sifundo esikhola phambili isifundo sencwadi yabaseFeso. Isifundo sekota lonke lapho esikhangela khona indlela esingalandela uKristu ngayo ezikhathini ezinzima. Akulula ukulandela uKristu ezikhathini njani ezinzima. Ungakhumbula uKristu ebethelwa abanye bambalekela. OPeter bamphika kwenzakala okunengi. So uPaul uyasincedisa abathandeka kubana singamlandela kanjani uKristu esikhathini esinzima. Lamhlanje kule ndaba exoxwayo kusifundo salamhlanje enzathanda bona ngiqale ngayo eyenzakala ngo-October 14 ngo-1987. Lapha umntwana okule 18 month kwawela phakathi kwegodi. Kwazanye imizamo yonke yokho umntwana kusinde. Kwabuya laba zancedisa abantu bakwenza kuphefumule kuphakathi kwalana egodi. Finally kwangena abantu phakathi ngemva kwensuku ezimbili bakukhupha. Kuyathokozisa ubana abantu benisibana bangene bayenceda umuntu osengozini. Lokho kwabathokoza kakhulu. Kwazi kwangikhumbuza ngisekela izwa lindaba. Abayithi yona i-Operation Thunderbolt or i-Operation Ndebele. Bayibiza ngezigaba ezehlukeneyo. Or i-Operation Jonathan Operation Jonathan. Lapho izizalwane ze-Israel ziku France zathunjwa zasiwa eUganda ngesikhathi sokubusa kwa-Idi Amin oyengupresident ngaleso sikhathi. Baba lenhlelo eziningi, baba le rehearsals eziningi ukuthi baza kwenza njani na labantu basinde. Indaba ethana bavumelana ukuthi information ihambe kule ndawo. Kodwa ihambe ngaphansi ingabanjwa irada. Sebenzisa lezi mota ezingani imotorcades kaAmini. Bengananzeleli basebengene phakathi eNtebe. Babakhulula bonke ababekhona ngala abantu bakwaIsrael. Kwakungu-4 July ngo-1976. Lesihlakalo sabe sehlakalo sibili esathathakisa abantu abaningi. Lamhlanje uIsrayeli abantu baseIsrayeli le indaba kabayikhohlwa. Kwesisikhathi bayicelebrate bekhumbula leso sikhathi. Lamhlanje bathandekayo ke kasixoxi ngokukhululwa kwaIsrael. Kasixoxi ngokukhululwa komntwana owele phakathi egodini. Namhlanje sidinga ukuthi kanti uNkulunkulu yena usihlenga njani, usisindise njani. Hathi egodini, hathi eNtebe, hathi ngaphansi kwesandla sama-terrorist, kodwa ngaphansi kwesandla se-terrorist elikhulu elinguSathane owathumba nomhlaba. Akusifundele indinyana ukufunda ngekhanda abaseFeso ngo-2 verse ka-4 ka-5.
Kodwa ngenxa yothando lwakhe olukhulu kithi, uNkulunkulu olesihawu esikhulu wasenza saba ngabaphilayo loKristu lanxa sasifile eziphambe kwenu. Lina selisindisiwe ngomusa. Ngizathanda bona sihlanganise isihloko sethu lendlela yokufunda ngekhanda. Ngomcabango lo esenthe ngawutsho. Ngithinte ngezindlela zokuhlenga ezimbili zabantu imhlobo emibili, oIsrael lomntwana wegodini. Isihloko salamhlanje sithi sona sithina uNkulunkulu sihlenge njani, sisizwa njani. Okay. Le ndlela yokufunda ngekhanda nxa sikuqathanisa kokubili sikuzwa njani kuyini esingakuphakulela abafundi ukuthi bakwazi ubana leli viki yilokho zakuthinta sisiyephutsha ngamafitshane. Siyabonga mfundisi ukuthi indatshana zenu vele eliziletha lapha kithi lababukeli. Ziveza ukuthi indaba ye-rescue iyabiveza ukuthi kulolutho kulomuntu osengozini. Yes. And ngithande le eyokurescue kwa-Israel kudinga ukuthi kusuke abanye abalamandla amakhulu kulalaba abasebethunjiwe. So umcabango esiwutholayo kumbuzo esiwutholayo lapha ukuthi uNkulunkulu usihlenge njani. I-first lesson yethu umpostoli Paul usivezile i-grand plan ukuthi icebo elikhulu elimangalisayo ukuthi umuntu engakadalwa vele uNkulunkulu wenza icebo lokumsindisa elokumhlenga. So uveze kuhle ukuthi thina sisemhlabeni osuhijackwe isitha. Engikuzwisisayo ukuthi nxa uzohlenga ulutho kumele wena ube lamandla adlula ka-hijack ngoba kumele unqobe uthathe lokho kade somthetho. So yikho uNkulunkulu ezile yena ngokwakhe njengomdali ukuthi awuthathe umhlaba esandleni sesitha. So yindlela uNkulunkulu asirescue ngayo ukuthi kazange mina nyake mbone mfundisi ukuthi even irescue kaJessica elisinike yona wayengajikelwa intambo kumbe ajikelwa igabha ukuthi ngena khona apho sikudonsa. Kodwa indlela uNkulunkulu asihlenge ngayo iyisimanga sokuthi wehlile wangena lapha ekade sikhona. Yeah, that is akhuluma ukuthi besigalula singela ndlela esingazincedisa ngayo iphakathi kodaka. uJesu wehla wangena kulolo daka waphuma lo muntu. So yindlela uNkulunkulu asihlenge ngayo. Indaba yokuhlenga vele idinga umuntu ongaphandle angene ulethe indaba umuntu yagalula. uJesu usithola sigalula odakeni olubishayo ufika angene laye angcoliswe lolu daka. Nxa kusemanzini laye uyangena phakathi emanzini abe sesihlenga. Ivesi esibalileyo ithi yona thina besifile ezonweni zethu senziwa saphila. uJesu uthe ebuya okulethwa umhlobo wami lapha ufike wangena phakathi wafika la kanye wafa lathi ezonweni lezi. Ngoba eGetsemane uJesu uthwala izono zonke zazenziwe lezazizakwenziwa waba yisono ngokwaso wafa wasevuka. So indaba leyo kuhlengwa sikhamba silo Jesu usilandile wafika wangena lathi konke akwenzayo yikho ethi yena kuSambulo yimi bengiphila ngafa njalo ngiyaphila ngilawo amakhiye usihlengile. So indaba emangalisayo lemzekeliso lelethiwe esikwenzelwe nguJesu kukhulu kakhulu. Simele sikwamukele sihambe ngakho sibe lesiqiniselo senzelwe umusa singaphindi sibuyele emuva. Uthinte ukuthi sasefile ezonweni zethu senzwa saphila kubangela yikuyini khonokho Maphosa? Kuyini okwenza umuntu phela nxa uzazumhlenge untshengisa ukuthi wena umphatha njani lo muntu? Nxa sikhangela indaba yokuthi umuntu umhlenge ngumuntu oyabe phakathi kokuthi akala sizo kodwa sethola usizo oluvela kuwe wena ophandle wenelisa ukuthi umhlenge. So ngezinye indlela uJesu kukhulu yibona kade sikhuluma izikhulumo kukhulu uJesu asenzele khona.
yena lo muntu okwenzele ukubalisa ukuthi ukwenze ngayiphi ingqondo. Ingqondo yothando. Ingqondo Yasithanda uthando luyojule kakhulu. Uthando luyavala. Yazi kulomuntu obengumthandayo uthi even nxa kwakungaba ngumaphosa eyedwa kuphela isona umhlaba wonke wayabuya azomhlenga luthando olungezwisiswe ngumuntu. Ngicela ukuthinta something mfundisi. Ukuthi ku rescue la. Right. Experience ulwazi engibeka lalo ngempi yeCongo liyana anti ukuthi ubungeza ukuthi abantu sebethunjiwe. Right. Next thing inews zizaveza ukuthi sesifaka ama special forces ukuthi ay rescue abantu. Ngikhangela ukuthi rescue involve i-risk. I-risk lengosi. Ukuthi uJesu ukuthi izulu libuye lizothatha umuntu lapha kade sethunjwe khona. Kuthethe i-risk ngesithi i-risk. Ukuzinikela kokuthi even if. Right. So ngifunde enye indaba ku Desire of Ages ekhuluma page 133, page 133 i-topic ithi the victory uJesu enqobe e-wilderness. Alright. So ikhuluma ngokuthi ukuza kukaJesu la ezosihlenga. uJesu wariska i-failure number 1. Wariska ukwehluleka. Wayenganqotshwa ehluleka. Number 2 wariska i-eternal loss. Ukulahleka kwakhe iphakathi. I-separation yakhe lo baba. So nxa uJesu ethethe i-risk enjalo kuchoni ngathi umbuzo emfisa ukuthi sike sicabangisise ngawo njengababukeli. Nanko omnye umbuzo uchoni ngathi. Sokuveza khona esike sakuthinta laphana indaba yothando lokuthi siqhakatheke kanganani. Yabona ukuqhakatheka kolutho esikuthi yivalue yolutho kuya ngokuthi ngentengo yakhona futhi ukuthi kubhadalelwe. Njobe sitsho umhlobo lapha ukuthi uJesu wazinikela lengozini uthi wayengalahlekelwa yikho konke. Siyamkhumbula engadini ethi baba inkomicho le eyibona wathi hayi kunzima kayedli kodwa intando yakho mayenziwe. Wavuma kwakungelula ngoba wayesithanda efisela okuhle wabhadala ngakho konke. uJesu esimkhonzayo uNkulunkulu wethu uluthando uyasithanda sihloko. Ngizafisa bona sisiya phambili. Ngoba indaba lokho siya phambili eyothando kaNkulunkulu la ngendlela esihlenge ngayo. Akasifundele abasefeso ngo2 verse ka1 siya ku3. Lina lalifile kuziphambeko zenu lasezonweni elaliphila kuzo lapho lalilandela izindlela zalo umhlaba lezombuso wasemoyeni umoya osebenzayo khathesi kulabo abangalaleliyo. Lathi sonke sake saphila phakathi kwabo ngesinye isikhathi sithokozisa inkanuko zemvelo yethu yesono silandela lezifiso zayo kanye lemicabango. Njengabanye ngemvelo sasiyizitho zolaka. Nansi indaba. Yes. Nxa silalele amavesi la. uPaul ulomcijobani oqhakathekileyo asipha wona maqonana lokho uKristu kanjani asenzele khona. Ngizafisa bona sike sikhangela lamavesi asanda ukufunda sike sixoxe ngawo kakhulu. Size sefika nje lale ingxenye aqine ngayo kubona sasiyinto yolaka likaNkulunkulu. Sizwa esethini. Engunanzelelayo lapho okunye kwakhona ukuthi uthi yena lina lalifile eziphambekweni zenu. Nxa isebuya lapha besethinta nje indaba ukuthi sesiphila. Okusenza siphile ukuthi uKristu wasihlenga. Antu besithinta ngendaba yokuhlenga. Okusenza siphile ukuthi okudala bekade sikwenza sokudlulile sesiyizidalo ezintsha. Right. Yes. Siyabonga. Ngemva umaphoso uthinta into emangalisayo. So umpostoli Paul akugcizelela kakhulu ku chapter le ukuthi asivezele
lokho kade sikho khona lokwehluleka kwethu konke izolo lethu belingele sono isono sokuzalwa antivele sizelwe sinjani ikho sithi lina lingabantwana bolaka ngoba anti inkokhelo yokona ukufa bekuyiportion yethu kodwa uthi lanxa kunjalo izolo yenu beyilokhu kodwa uNkulunkulu wenze lokho ngoba uthi khona lapha kuverse 4 but God uthi kodwa uNkulunkulu olomusa omkhulu lesihawu nguyongeneleyo ku situation yethu uyabona ngicabangeni mfundisi ukuthi indaba yokuhlamuka kwethu kuNkulunkulu yalethu ukuthi thina sesiliqembu elimilo Sathane ngokudla isihlahla sahle sathatha uhlangothi lesitha sahle saba abangani saba abangani lo Sathane silwisana lo Nkulunkulu kodwa umusa kaNkulunkulu wangenela ukuthi kube lobutha phakathi kwethu lalesi sitha esesisigqilazi so ngiyayizwisisa indaba yokuthi umpostoli Paul sithatha amahlandla amathathu izolo lenu lingcolile lifanele ukufa kodwa uNkulunkulu wenza lokho abe sesithi namuhla lokho so engikuzwisisa kakhulu lapha ukuthi silokho siyiphindi indaba yokuthi nxa ugalula laphana akulanto ongazenzela yona so la nxa besibabi sinjalo sifanele ukufa akulalutho ebesingazisiza ngalo kodwa umusa lothando lukaMlimu yilo olusifinyeleleyo lwasikhupha yikho namuhla sinje angazi nyasimuzwa udadewethu lapha esithi mesisimhlanga sibonani kungenxa yani uPaul wakhuluma ngale ndlela abakhumbuze uqala ngezolo labo sisibona kuyina efumana akufithizele kumaKristu ase-Efeso kanti futhi lathi kungasincedisa njani esiphila namhlanje la magama okucina kuleli verse athi wona lingabantwana ukuthintile lingabantwana bolaka njengabanye bonke unjengabanye bonke utsho abanye bonke baphi yabona inkambo yebandla leli lase-Efeso kumbe ababengena yikho kanye lathi esingena yikho now uPaul ukwenza ngavomo ukuthi abakhumbuze lapha abasuka khona lalapha baya khona ukuthi nalalinje uyabona ungakhunjuza ukuthi wawunjani la lokho suyikho khona kuza kuncedisa ukuthi uappreciate ubonye okwenzelwe khona okwenzelwe ukuze ube nje umfundisi Mlilo uthethwe le eganyeni nguwe lo usugqoka isudu wageziswa ubuhawula ungasinto yalutho mphanga ngikhumbula abantwana bakwaIsrayeli uJehova wayitshone bakhumbuza kumbulana ukuthi nalalise eGibhite nalizigqili sigqila silalutho singela ma title deeds kodwa yini eselise Kenani elizweni okugeleza khona uchako no lenyosi so zihlobo ezithandekayo singakhumbula lapho esisuka khona kuza sisiza ukuthi number 1 sibone ukuthi isono sibi okunganani bese sibonga ngasi ngamandla okukhululwa esonweni la lokho esesikwenzele ngubani nguJesu kusuka ekufeni sisiya empilweni lithinta umbuzo ukuthi kuchoni laphana njengabanye bonke engikuzwisisayo lapha kakhulu ukuthi sasingaba abantu bokulahlwa but ngenxa kaKristu yayibona indaba yakho ngenxa kaKristu lathi sesikhona phambi kwesihlalo somusa then okunye ukungezelela amaphosi anti siyananzelela ukuthi lapho ukhuluma labantu ebakhetha uJesu bamamukela uJesu njengenkosi abakhuthaza ukuthi bangabuyele emuva empilweni endala so ngiyacabanga mfundisi ukuthi nxa isithi njengabanye bonke usho ukuthi belilahliwe nje abona abana abangakaboni ukhanya abangakaboni njengomuntu wonke so kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi thina singcono nxa sesila but uthando lukaNkulunkulu luyasivezela ukuthi uthanda abantu bonke ngokufana naye njalo siyabonga uthanda abantu okwathinta izigaba ezintathu ezifinqiweyo ikakhulu esokuqala esithi sonke sasifile ezonweni uNkulunkulu wasenza saba ngabaphilayo njalo ngaye ubani uKristu
then sithana ngomusa sisindisiwe kuyini sekuzwisayo khonapho lapho lokho kade sikho khona salokho sikufithizela lapha ukuthi thina vele besinjani besifile angithi phela ezonweni nxa usufile vela akulalutho ongalwenza ngamandla akho ebese sithi thina sasesenzelwa umusa umusa uthi ukuthi awungeza ke wakwenelisa uyazi into okuthiwa ngumusa iyabe oyenzelwa ngomusa you can't afford it ngekwenelisa ukuyibhadala kumbe ukuyithenga ubusuyinikezwa mahala ubusumele uyamukela akudingeki ukuthi wenze olunye ulutho ukuze wamukele lokho ngumusa esiwenzele sasesihlengwa sike sakuthinta siqala lapha ukuthi uJesu usifikile wafa laye wasevuka wasamukelisa ini impilo so senzelwe umusa ukuze siphile hathi ezonweni sesiphila sesingabahlengiweyo asike sikhangeleni siyaphambili uPaul lapha unanzela izinto ezimbili ezibusa ingqondo yomuntu kanje iziphi izinto ezimbili esingaxoxa ngazo zimbusa njani ingqondo yomuntu into ezingithu akuthintila lapho umlobi ukuthi inkanuko impilo yaphandle esibizayo eyomnyama abeseletha futhi okwesibili amandla omnyama amandla kaSathane aphezu kwethu so uletha ke inature imvelo yethu yesono lalezo zono esiqhubeka sizenza kulula kangakanani ubana siphume kulezo zono esemvelweni yethu onyo vele imvelo yakho ngize ngikhumbule uJesu ethi uJohane ngo8 verse 44 ethi nalifuze uyihlo uSathane nxa ekhuluma amanga ukhuluma kwemvelo yakhe imvelo yethu mnali vela kulamuntu ofundiswa inhlamba imvelo umfundisi umlotsho wayesithi vele zinenge ekhanda lapha uphonga ukukhipha encane yakho yes ulaka vele kukithi imvelo yethu angithi vele uGalatia kubeka kube njalo abesesithi okukaKristu yisipho angithi vele ukusuka kuKristu unjenje vele ukuzonda umuntu kulula ukutrainwa angithi vele kodwa kunzima yikumthanda uyabusuphikisana lemvelo yakho kuyenzeka singakwamukela kubani kwamukela kabanzi usidala silandelayo lokho kodwa ebengifuna ngisiye kukho kunanzela ukuthi into esifunda lapha yokuqotho bempi enkulukazi sinjani esiphathi kwayo ngesikhathi esifana nayo sizuza ithemba sizuze induduzo ekwazini ngokwenza njani ngokunqoba uKristu asenzele khona lathi sisiba ingciniwana senze njani sibe lakho lokho kunqoba ngicela ukungezelela into yempikazi esiphakathi kwayo ukuthi indaba yokuthi ngomusa sisindisiwe njalo uNkulunkulu nguyothethe i-first step nguyo oyenza icebo uyenza icebo lokuthi sisindiswe kuyi-answer empini lesiphakathi kwayo khonokho ukuthi uNkulunkulu ehle abuye azohlenga umuntu kuyimpendulo kumpikiswano eyaqalisa ezulwini uSathane e-accuse uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kenelisi ukubusa kuhle njalo umuntu amdalileyo kalanda kodwa isiphambano siyimpendulo yokuthi uNkulunkulu ngubani ngoba nxa isithi ngomusa lisindisiwe singeke senze lutho akula bribery akulani uNkulunkulu wenza ulutho lonke so indaba iveza uNkulunkulu kunguyo luthando yesingayifinqa sitsho njalo ukuthi kumpikiswane ekhona uNkulunkulu nguye yedwa luthando nguye yedwa obonakala engenza loba yini elwenzela uluntu ngifuna aphinde nje ukuthi asibalele abaseFeso ngo2 verse ka3 simqathanise loJakobe 1 verse 14 lo 15 lathi sonke sake saphila phakathi kwabo ngesinye isikhathi sithokozisa izinkanuko zemvelo yethu yesono silandela lezifiso zayo kanye lemicabango ngigijimele kuJakobe Jakobe 1 verse 14 to 15
Yakobe 1. Right. Yakobe 1 verse 14. Kodwa lo ulingwa inkanuko yakhe embi lapho edonselwa kude ehugwa. Ngakho nxa inkanuko isiyemule izala isono, njalo isono lapho sesikhulile okugcweleyo sizala ukufa. Izilwana zokuthi sike saxoxa ngakho ngaphambilini. Lokho siyaphambili ngendaba enjani? Efana na ebusa umuntu ingqondo zomuntu. Kanti sindawonye. Iwaphi kamandla amabili rilabusa umuntu omuye sehlukane lawo kodwa kunzima nasehlukane lawo. Siyayiphinda indaba siqathanisa lo Jacob 1 verse 14 to 15 eka Ephesians 2 verse 3 asixoxeni ngakho. Ikakhulu nxa sesifike esigabeni sombuzo othi singabantwana bolaka njengabanye abantu. Siuphendule lo mbuzo singenaba siya phambili. Uluntu ngokuwa esakwenzayo kuGenesis laphana. uSathane wahle wathumba imicabango yethu. Alright. Inature yethu, uyithi bethu, imvelo yethu yahle yonakala. Sizalelwe soneni. uDavid uzakhala uthi mina ngincele ibele lani lesono. Angutrenwa lokho, akufundiswa. Vele nginjalo. Sokubuya indaba yosindiso le sokudingeka amandla angekho kimi. Right. Vele uIsaya yikho sithi imisebenzi yethu emihle mfundisi mli njengezidwedwe ezingcolileyo. Kuveza ukuthi akula ongakwenza. Isituation esikiyo, isimo esikiso siki hopeless, helpless vele. Akula. Uyabuza ukuthi ungatshintsha yini ileopard ngatshintsha yini bakithi? Amabala ngeke kudingakala ukuthi kumbe umuntu ophiya aziguqule akuvumi izihlobo ezithandekayo. So esimele sikuvume khona lokho yimpikazi enkulu kakhulu. Abantu bazitshela ukuthi mina ngiright ngiyenelisa ngamandla ami ukwenza lokho. Esimele sibuswa yimizwa lenkanuko lezi. Kodwa amandla kaKristu enelisa ukubana senze njani sinqobe singamukela. Senelisa ukuthi vele singabantwana inkanuko yethu ngiyolapha. Singakhulumi ngamandla. Singakhana ukuthi khona okusibusayo. Kusidonsela ngaphi? Akufe. Nxa singafumana ukuthi kusidonsela ngaphi sesibona kamandla. Alright. Akamlimi ukuthi wena aphathisa njani khona apha ekufeni khonokho. Kunjani? Alright. Uma forum khumbuza uthi sala sibotshiwe. Zinkanuko. Umlobi lapho uthinte into emangalisa lapha mfundisi uthe lanxa kuyimisebenzi emibi esingakhanya siyenza kodwa kayisikho kodwa esilwisana lakho. So ngesikhiwa lapho kufake uthi asilwisani lezono. Kusitsho lokho esikwenzayo kodwa silwisana lesono. So isithe engcenye singakunabisa mbijana khona lokho ukuthi isono ngizwisisa ukuthi kungumumo wenhliziyo yomuntu. Condition. Yes. Nyake ngizwe lathi sicabanga ukuthi engcenye okuyisono yilokho engikwenzileyo ngakukhuluma sicabanga ukuthi isisono. Kodwa umlobi lapho uveza ukuthi sidinga amandla kaNkulunkulu ukuthi ngoba nguyo lamandla okudala wasidala ekuqaleni nguyo lamandla awokusidala kutsha. So okudingakala ukuthi kwenzakale kumaKristu yinguquko ekhona eza ngomoya oyingcwele ukuthi nxa sesimamukela uKristu inhliziyo ekadile enzondo ngokuthi ngemvelo iguqulwe ibe ngelothando. So asonto efundwayo asonto etrainwayo. So uNkulunkulu uyasivezela lapho ukuthi amandla khona awukuguqulwa inhliziyo abese inhliziyo zethu nxa ziguquliwe zenziwa zaba zintsha umoya oyingcwele wasibusa ukuthi ukuthi lokho okwangaphandle esikwenzayo konke kuyahlambuluka. Ngike ngafunda ku Testimonies volume 1 lapha khuluma khona uEllen G. White ngendaba yokuhlanjululwa kwenhliziyo. Uthi uyifanisa
le dam Yeah. okay kumbe le lake talking yeah then lezifudlana ezisuka kulowo mthombo. Alright. Abe sesithi nxa thina njengamaKristu mfundisi silokho singani sivuma ama-actions ukuthi hayi senze lokhu mlimi sicela usixolele. Sifanana labantu abaklina izifudlana lezi. Abanjani? Alright. Abahlambulula izifudlana lezi basusa idoti lengcekeza yonke. Okay. Sicabanga ukuthi khona edamu Yeah. kulokho kungcwele kuthi ukuthi amanzi vele still azaphuma njani azangcola abe ngcola. So idamu lapha limele isono. Inhliziyo. Ukuyela kulani umbuzo wokuqala. Limele isono. Isono lokwenza izono. Yes. So idamu limele isono. Kakhulu. Izifudlana yizono. Yizono. Yes. Okusho ukuthi uDavid uthi nganqela ibele lesono ngilokhozela esonweni yikho ngenze izono. Yebo. Zokuthathela uUriya umngane. Yebo. So indaba uDavid yikho ayivuma khona mfundisi kuPsalms 51. Yikho athi ukuthi dala kimi inhliziyo entsha. Kakhulumi ngokuthi ngithethe umka Uriya ngenzani ngathi Uriya kayibulawa. Hayi uyazwisisa ukuthi indaba isenhlizweni. Indaba yisono esikimi. Akulandaba ukuthi ngenzeni yikho phela uJesu ayekuletha nxa esithi lina ungakhangela owesifazana umhawukele usule. So indaba ayisiyo action ayisikho kwenza. Sidinga ukuthi inhliziyo zethu zihlanjululwe zidalwe kutsha then impilo yethu iyahlambuluka. Siyabona. Ngezindlela uPaul yikho elethi isixwayiso. Singakuthatha kithi la kithi namhlanje khona lokho kuyaphila. So ukuze siphume kikho ukuthi sicela amandla kaThixo ukuthi uThixo adale kithi inhliziyo ezintsha okade kuthintwa ngumama. So okungasenza senqobe ke kuyini? Ngizwani nxa ngilale lapha ngizengezwani ngiyamuzwa uPaul ukuthi oh maye mina ngizakuthini ngalo mzi kanjani wesono. Kuyini ongasenza senqobe? NguJesu. Uyayizimpendulo anti ukuRoma leli khuluma kuRoma ngo7:24-25 uthi mbani ozangikhulula. Yes. Ngoba uthi ukwenza okuhle kakukho kimi. Ngiyabe ngikwazi ukuthi kufanele ngenze lokho kodwa ngizithola ngingakwenzanga. Khona lokho engikwazi ukuthi kubi yikho engizithola ngikwenza yimpikiswano ekhona esiphakathi kwa. Abe sesithi ku25 kabongwe uJesu. Yeah. So indaba sikhululwa nguJesu esonweni. Alright. Kodwa vele umuntu engamfuza noJesu. Kuyavuma. Alright. Singathobela intando yakhe samukele. Yes. Siyamfuza kule uhimi ethi yona mayimfuza uJesu kulelizwe phansi. Isihlobo ezithandekayo kukho konke sikwenzayo ukukhangelelweyo yikuthi simfuze uJesu sibe mnene njengaye. Vele kulabo Adam ababili. Antu Adam wokuqala nguye owalahlekelwa ngama-title deeds alomhlaba. Kwase kusiba la lezi nkanuko. Lo owesibili uyeza anqobe. Esenqobile ukhangelele ukuthi wena lami sinqobe ngendlela anqoba ngayo ngoba amandla okunqoba wenze njani futhi uyasinikeza nguye osesihlengile. Nxa usuhlengiwe uthwelwe uyenelisa la ukuthi uphume kulawo manzi akade uwelekiwe usumfuzile umhlengi wakho. Ngicela ukungezelela ngithi ukufana loJesu kuyenzakala. Bendinga ivesi lapho ukuthi uMpostoli Paul nxa ekhuluma kuGalatians chapter 2 verse 20 ukuthi ngibethelwe kanye loKristu. Kakuseyimi emphilayo. Kodwa uKristu uphila kimi. Impilo engiyiphila kathesi. Vele sokunguKristu. Impilo engiyiphila kathesi impilo. So iyona lesitshoyo ukuthi kudinga ukuthi umoya oyingcwele asinike ukuguqulwa kwenhliziyo impilo yethu ingabuswa nguNkulunkulu. Vele yikho uMpostoli Paul asikhuthaza khona ukuthi kumele ubuNkulunkulu lokho athi yi-divine nature yikho kwasilahlekelayo. Ukuthi ngabe yikho kwenzwa nguEnoch. Yikho uEnoch waye. Yes, ungafuna eBheru mfundisi 11 uthe uEnoch waba lalobu bufakazi bokuthi wamthokozisa uNkulunkulu. Alright. Yeah. So kuyavuma ukuthi sihambe njengoba uKristu wahamba. Uyabona mfundisi Mlilo yikho kukhulunywa
old self le new self. Right. Angithi phela impilo yethu yakudala ebese sithi lo new self lo usefuze uJesu. Angithi nguEfeso ngo4 verse 22. Usefuze uJesu. UsenjengoJesu sokukhulunywa ngobungcwele. Ongcwele nguJesu. Sokuyavuma ukuthi kuphile vele amaHebheru yasho ukuthi asikukhalele sikukhangelele ubungcwele. Ngoba ngaphandle kwalokho ngeke sambona uNkulunkulu. Awuthi ngeke kwenzakala ukuthi umuntu enkambeni yakhe yokulahla umuntu omdala. Yeah. Achiya inkanuko zayizolo. Kodwa uzithole sobuyelele kukho esike sakhuluma ngoPaul. Ukuze uphume kukho ekela ngahle ngilethe umbuzo wathi nje ngicomment ukuthi engibona ukuqhakathekile kuleyo ndaba ukuthi asigagadlele kuJesu Kristu. Amen. Ngokuphela singamthi umzuzu umnye ngamunye. Yes. Yikho ke emoyeni wesiprofeti ukuthwana sisengozini. Uma singanjani singakhulekanga okonjani okosuku olulodwa okwehola kanjani lehola elinjani elilodwa sisengozini. So gagadleni bani uNkulunkulu ufuna siye phambili lapha sikhangele uverse uka6 lo verse ka7 ku Ephesians chapter 2. uNkulunkulu wasivusa kanye loKristu wasihlalisa laye ebukhosini wasezulwini kuKristu uJesu. Bamba lapho ithi yena uNkulunkulu wazi njani wasivusa kunye laye wasihlalisa wenze njani futhi uqamile ezintathu awiphinde futhi ngizwa uNkulunkulu wasivusa kanye loKristu wasihlalisa laye ebukhosini wasezulwini. Yes. Kodwa umlobi nyakubona mfundisi usilethe okuthathu ukuthi ukuvuka loKristu then senyuka laye sibe sesihlalisa yeke sengudinga lapho sengudinga yeah kuchoni khonokho sibonani sifundani leli bale lithi kodwa uNkulunkulu lichoni leli bale sikhulume ngalo ukuthi ngime khona lapha lapho esisuka khona mfundisi andisichile ukuthi besedakeni olubishayo besifile. So nxa sesithi kodwa sokutshintsha indaba yonke ukuthi isiphetho sethu sesinje uJesu iconclusion yakhona sesiphila noJesu. Enguthandayo lapho kulethwayo yikuthi andisasifile yikho sisithi abayithi ngesilungu yikho resurrection sivuka kunye laye senyuke kunye laye yikho raising lekho sitting o lo Christ ukuhlala ezihlalweni noJesu. So konke uJesu angena kikho esingakuthi isubstitution leyana uJesu ube yilokho thina esikho kube besingazaba yikho khona ukufa kwesibili lokho ukuze thina sithathe lokho ayikho khona yena uyindlalifa yakho konke lathi sesiba zindlalifa. So esingakutsho yikuthi lapho esisuka khona nxa isibuya la ithi manje selivusiwe but Jesus. So kukho konke izihlobo ezithandekayo kodwa yes leli itshintsha yonke indaba ukuthi ungabe ubuthwele nzima ubugalula uthini kodwa ngasensindiswa asisakhulumi ngakho konke uthesebanje ingwenya sokumele imbulali ungabona vele sesikhuluma ukodwa kutshintshile which means usephila sesihleka vele nxa kuyikuthi iphelele engwenyeni indaba le ngaba sikhulumi ngakho ngabe sesililwe so kodwa so kuvusa ithemba kithi sonke kakhulu ngamaqiniso alokhu uNkulunkulu kanjani akwenzela bonke abakholwayo. Vele khona mfundisi ukuthi kuthwe kodwa uNkulunkulu usibisela ekuthini akula ndlela umuntu abengazisindisanga into yonke isikhombela kuNkulunkulu ngecebo lakhe lokuthi asikhiphe edakeni. Sikhona phana kunye sikutholayo lapha yikuthi kuyasivezela sobala ukuthi ilevel yethu njengamaKristu sonke sesilingana kakulo kumele ukuthi azikhangelele phansi anti kwathinta ngendaba yevalue yomuntu ukuthi lapha nxa iqinisa amaKristu ase-Efesu Paul lathi namhlanje nxa siqinisana yikuthi kakula muntu ekumele simkhangelele phansi ngenxa yokubana uKristu sifele sonke. uPaul uqinisa indaba yakhe ngezenzo ukuthi ezintathu eziqhakathekileyo ake sixoxe ngazo
lezi zinto ezintathu eziqhakathekileyo ezingamaqiniso eziveza ubana uKristu uthethe inyathelo bani kubantu abasindiswayo ubana sifumane usindiso ngemva kwembali ebuhlungu. Ngicabanga ukuthi yona ukuyithinta okhola ukuthi sivuswe kunye la konke bekusenzakala kuKristu kwenzakala la kithi sizindlalifa sivuswe laye senyuka laye sihlale esihlalweni kunye laye sesibusa ngumuso omangalisayo ngenxa yothando oluka Jesu okulethwa kuthiwa amakholwa they participate lo Jesu ekwenzeni konke lo konke angena kikho labo baba ingxenye yakho. Uyakwazi ukuthi khonokho maforo kuchona kutsho ke ukuthi uKristu amandla alawo aphezulu kwamandla wonke akade sibophi yikho sithe siqala mfundisi sakhuluma ngokuthi ongiyozohlenga kumele abe lamandla adlula lo hijack abantu. Sasekhona apho uhlupho oludala abantu bathwele ukwesaba bathwele ngokwesaba baningi ababuyele ngaphi emahlanzweni abo sithini ngakho khonokho ikakhulu nxa ngikhale u2 Timothy 1:7 othana kusinika ngomoya onjani okugwala okwesaba kodwa umoya othando lesamandla lengqondo ehlangene sound mind. Ngizama ukucabanga ngamaKristu ukuthi kambe siphumile yini saphumisisa khonokho siyazwisisa inamandla kaNkulunkulu yini uyazi le impikiswano esilayo impikiswano enkulu siza kunanzela siyaphambili uthi yena asili nenyama negazi zwanini maKristu sisempini yemimoya spiritual power in heavenly places so ongasinqobela nguJesu yikho lapha uJesu esenelisa ukunqoba amadimoni wonke la asikhathazayo akudingeki ukuthi sesabe inengi lethu siyeza mfundisi mina sengeke akunanzelela izindlu umuntu yapho ngobhudlukela hlala asimnxusanga olamandla sulala uphuphuse sabugijinyiswa ucine lobu suchile ubulokhu bambile amanye amalembi lokunye okuzinteyo intambo lana abantu bagqizisiwe asazini lokho esilaye ulawo amandla okunqoba ungethuki nxa sesilo Jesu mana isibindi ngoba silaye ubusumtshela sibe honest simtshele uJesu okusikhathaza uza kusithwalela imithwalo yethu ngoba unqobile usathane ezulwini le wabuya wamnqoba laphansi khona la so esimese ukukhole ukuthi angithi phela ivesi lana yipi lana esivezele ukuthena ukusesifundo savikela iphelileyo esiveze ukuthena uKristu konke kufika ngaphansi kanjani kwenyawo zakhe so amandla kanjani makhulu ungazwazi uqinisa usiyagugula usiyadinga izigodo zana leziyana usiyadinga amanye amandla elamandla phezulu konke okunye mfundisi ngake mbona abantu sisesaba even ukukhululwa emademonini ukuthi sicabanga ukuthi nxa idemoni seliphumile nizasala nisifa nyakufa silokho sibotshwe ngamandla akade sizaliwe kiyo kodwa umpostoli Paul akuletha lapha ukuthi uJesu uyakhulula emandleni wonke ngoba uthi izigaba zona lezi ukuthi uvukile wenyukela phezulu wahlaliswa esihlalweni sobukhosi uvuke kanye lathi so amandla wona la kuveza ukuthi uKristu nguyomnqobe emandleni wonke omnyama. Alright siyaphambili ngamandla kaKristu sisiyabona ukuthi kanti vele unomgomo kaNkulunkulu oyini ngifuna siqathanisa amavesi lawa abasefeso 1 verse ka3 ka4 simqathanise lo 2 verse ka7 uthi yena udumo kalube kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusise ebukhosini basezulwini ngezibusiso zonke zomoya kuKristu ngoba wasikhetha kuye umhlaba ungakadatshulwa ukuba sibe ngcwele singela sici ebusweni bakhe ngothando. Funda ku verse 7 verse 7 abesesithi ukuze kuthi ezikhathini ezizayo asitshengise inotho yomusa wakhe engeke ilinganiswe ebalulwe yibubele bakhe kithi kuKristu uJesu. Nansi indaba
esivezela umgomo kaNkulunkulu esingafumana usindiso oluphakade kwini esikufundayo ngale indaba. Lini icebo kaNkulunkulu? uNkulunkulu lomgomo bani nxa sibekezela siqinisele? Injongo kaNkulunkulu ekugcineni kwakho konke yikubana asinikeze umvuzo. Sibusisiwe izihlobo ezithandekayo. Konke lokho kanti sithintile ukuthi sikwenzelwe ngani? Ngomusa. Yes. Oloba yabe sesithi yena akufiki isigaba lapho ongagraduate ongaqeqesha khona emuseni ufundisa indlela. Right. Akuvumi. Umusa sihlala siwudinga. Yes. Konke sikwenzelwa ngani? Ngomusa. Ekugcineni kwakho konke sesiya emaphethelweni. uJesu anti lofundayo uyafika lapha aqeqesha khona. uJesu akuloyisayo ukuthi mina lawe sibe zindlalifa asibusisa asigqokise lomqhele wobukhosi. Umaforo nxa ekhuluma ngesiphetho lesi esihle kangaka ngicabanga ukuthi siyancediseka ke balaleli lababukeli ukuthi iplani kaNkulunkulu yikuthi thina ke kufanele ukuthi size samukele umusa kuNkulunkulu. Nxa siwamukele umusa kuthiwa singena ku stage sakuqala okuthiwa i-justification lapho esibalelwa khona kuthiwe silungile ngenxa yokukholwa kuJesu. Sibe sesingena ke esigabeni mfundisi silikela sathinta indaba yokuthi kungani isono siyabe silokho overtake sibuya. So sesingena esigabeni sesibili esokulungisisa sanctification ukungciliswa eza ngokuhamba iprocess lifetime process ukuthi umlimi uyabe sinqanda isono kodwa kasisathandeki ngoba thina sesikhululiwe. So isigaba lesi esithintwa ngumaforo ukuthi esokugcina isigaba seglorification sokukhazimuliswa lapho umlimi ajonge ukusibisela lapho ekade sikhona lapho sesiphiwe impilo entsha engunaphakade. Uverse 4 usivezela ukuthi umhlaba ungadatshulwa luthando lukaThixo lo. Asivezela lona ukuthi konke lokhu kungakenzeki uThixo kanjani wasithanda. So thina kwethu kakulando ukuthi sisebenzile kakuyingemsebenzi akuzange kuze ngemsebenzi but ngothando lukaThixo uThixo wasithanda. Wesifundo bani esokuhlanga komuntu ngesethu sodwa yini lesi sifundo hathi esokuhlenga umuntu esonweni? Thina sinjenge theater iBioscope imovie umhlaba yonke engawanga sihlobo uNkulunkulu mkhulu kule mihlaba engawanga iuniverse ungadathicha ngayo ngeze science mana singangeni kuloko yonke le imhlaba engawanga nxa ikhangile umhlaba wethu lo iBioscope bese bebona ukuthi bafunda ukuthi ukuhlamuka kuNkulunkulu kuba yini. Imhlaba yonke le engawanga mihle kakhulu nxa bekhangele babona ukuthi isono sinje. uSathani esasengale ngoLucifer ingilosi lazo zingakuqedisisi ukuthi kanti isiphetho injongo yakhe uzama kwesinye isikhathi ungayibala kahle ku story of redemption ukuthi kwakungani uSathani uright ungani ulaletha ama point uthini. So ngokuyalengisa uKristu emthini lapha ingilosi ezingawanga le mhlaba engawanga yazwisisa ukuthi impilo kanti njani kanti umbuso kaSathana ade ufuna ukukwenza yikwenze njani. So asonto encane impikazi la esikiyo ngendlela esiziphatha ngayo kula izidalo ezingawanga ezikhanyele ezibukeleyo lokwenzayo yikho ekugcineni nxa ubala icapital city yeuniverse izaba khona la iJerusalem liyakwehla lihlale ngathi khona la so bantu abancane sithandekayo. Siyabonga kakhulu ukuzwa indaba zesiphambano mana indaba eziqhakathekile kakhulu. Ake ngikhangele uEphesians 2 iverse ka8 kusiya ku10. Iverse 8 uthi yena ngoba lisindisiwe ngomusa ngokukholwa njalo lokhu kakuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu hathi ngemisebenzi ukuze kungabi lozincoma ngoba sibuciko bukaNkulunkulu sadalelwa kuKristu uJesu ukuba senze imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungisa ngaphambili ukuba siyenze. Nxa besilalela ivesi yiphi imicijo eqhakathekileyo ekhanyiswa lapha ngoPaul uma esegqiba lesi sahluko esika chapter 2 yiphi leyo mcijo?
Umcijo wokuqala obuyayo lapha mfundisi ukuthi indaba yokusindiswa koluntu indaba kaNkulunkulu. Indaba kaNkulunkulu. Right. Njalo abesesithi kakuyi ngemisebenzi yenu funa omunye azijabulise. Yes. So khona lokho kutsho kunjalo mfundisi ukuthi sicabanga ukuthi kumele senzo lenye lutho. Nxa ungani uhambe esabatheni, ungani ufunda iBhayibheli, ungani ukhulekile, ungani unikelile, ungani uhambe wafakazela omnye wakhulekela ogulayo, uze ukuthi hayi then lapha ngingumKristu. But indaba le isibisele ukuthi hayi vele konke lokho kufanele kuza right njengesithelo. Kwesinye isikhathi sihlupheka lapha mfundisi ukuthi indaba sifuna ukwenza ulutho ukuze sisindiswe. Kodwa umpostoli Paul asilethela khona liqiniso lokuthi siza sinje singaphathanga lutho, uNkulunkulu athathe indawo yakhe. Then nxa kungaseyithe esiphilayo sokunguKristu ophila, imisebenzi emihle isisiza njengezithelo zokuthi thina sisindisiwe. So ngayindlela thina ngokuthi asilamandla phezulu kwesono. Hayi kasilamandla phezulu kwesono. Uyayibona indaba kuZechariah chapter 3 eka Joshua. Yes. Uthi wabona uJoshua umpriest emi phambi kukaNkulunkulu. Sathane ethi uJoshua ungcolile, uJoshua yilokhu, uJoshua yilokhu. Kuthiwa uNkulunkulu, uJoshua azangenze lutho. uNkulunkulu wathi kakhitshwe izigqoko ezingcolileyo embeswe isigqoko esihle. So khona lokho kuyindlela iBhayibheli lisichasisela ngayo indaba yokusindiswa ngomusa kuphela, kungekho kade singazenzela khona. Yabona isilimo esiba khona yikuthi ngicabange ukuthi kukhona engakwenza ukuze ngisindiswe. Okay. Kuthiwa kudingeki ma-qualities akho nokunqoba isono, akudingeki izindlela ukuthi nga-avoida ngenza sombaleki. Lapha ngamandla ezulu iwakunikeza amandla lokuthi kunqotshwe njani. Osindisayo nguJesu, okwethu kwamukela. Nxa sesisindisiwe uyasinikeza amandla okunqoba lokwenyanya isono. Otherwise wena uyinto yokudonswa nguSathana ukugqokisa amashwayi, akugqokise yokhwana, awenze yonke into ulibhola lakhe usathi ucela ukuthi kuba forum mbuzo ukuthi uyakhumbula ukuthi nxa ufuna umuntu kangakazenzele lutho engadini uAdam esedla isihlahla lo azenzela khona ukuthatha azembese ngamahlamvu, kodwa khangela ukuthi enzani habona so basebenqunu futhi. So indaba yesono ithatha uNkulunkulu, yikho siyithola kuGenesis 2 uNkulunkulu iwundlu elahlatshwayo egqokisa uAdam. So kuveza ukuthi umuntu usindiswa ngomusa kaNkulunkulu hathi ngemisebenzi. So ngezinye indlela Mhlanga akutsho ukuthi akula ndaba ukuthi sizincome. Right. Ukuthi hayi mina kukhona engikwenzileyo okungcono ukuthi ngisindiswe. Akula lutho. Okwakho ekubuya nje kuJesu njengesithaka ngokunjalo. Wamukela uthando lwakhe yikho kutsho. Yikho mfundisi nxa ufuna ukubona ukuthi empikiswaneni enkulu le uSathane latha amaKristu usesithumbile ukuthi sizame ukuzisindisa, senza ulutho uzesindiswa. Yikuthi even umuntu ebuye ezinikela sicabanga ukuthi kaqala echiya lo kwendaba kaqala abe yilokho, but uJesu uthe wozani kimi lonke lisindwa lelikhatheleyo lisisindwa yisono. Umuntu kabuye lomthwalo olamandla okwethula umthwalo ngoKristu. So akulandlela esingaqala sizilungisise sibe right bese sibuya vele imethod kaJesu osindwayo kabuye esindwe njani. So wabona isidumbu esizivusayo. Hayi isidumbu. So inature yethu nxa sebuya ungakhangela inkolo eziningi vele kumele kusetshenzwe. Tshona uqatshwa lilanga ulokhu senzani udotshodotsho ulapha uthini. Into yahlupho lutha phela. Ukuthi by grace only angithi phela salvation is through faith. Angithi phela asizeni kuJesu samukele ngokukholwa umusa lo. So kukho konke ungenzi lutho woza unjalo uJesu uzakwefuna ubusuziphakamisa. Siyabonga. Othi ngithi mina kuyilesi sizathu kuqhatheka ubana wonke umuntu azwisise ukuthi usindiso lwakhe luvela kubani? uNkulunkulu. Kalo yama ngaphi emsebenzini yethu nakho kwesinjani esikwenzayo. Vumani ngithi lokhu bese sivalisa indaba yethu ukuthi sonke
nxa bengilalele sonke sikhuluma ngikhangele lesifundo sethu lapha asivumeni ukuthi usindiso bathandekayo kayisilo lwethu. Oh yes. Usindiso ngolukabani? Ngumsebenzi kaNkulunkulu, asiwo umsebenzi womuntu. Ndawonye lwavela kuye uNkulunkulu. Abantu kubathandekayo bethu kasigagadleleni kuNkulunkulu onguye lusindiso lethu. Ngizacela uMrs Mhlanga lapha atsho amagama akhe okucina amafitshane ukuxwayisa abalaleli, atsho umnewethu lapha uMaphosa abese sikhulekela umafolo engaqeda la ukutsho kwakhe. Ngiyabonga abalaleli lababukeli esilakho esikuthola esifundweni ukuthi indaba ikuNkulunkulu uye yedwa ongasidala kutsha. Inhliziyo zethu vele zifuna ukubona, yikho esichikachikana lakho, kodwa kasizeni kuNkulunkulu sinjalo adale kithi inhliziyo ezintsha. Konke okunye siza kwenza ngalawo mandla. uNkulunkulu sithembisile amandla khona egazini. Ukukhululwa emandleni lawo obumnyama kudinga kuphela ukuthi sizinikele kuJesu. Amen. So ngilakho ukubana bathandekayo kasimenini kuphela ngelizwi, yilo lodwa elingasivumbela ukuthi siqine enkozini. Isihlobo esithandekayo sisempini, impikiswano enkulu kakhulu, silwe lenyama legazi. Ake nisihlaleni sisemadolweni siza kunqoba, samukele esikwenzelwe nguJesu eCalvary. Akula ongakwenza ukuze usindiswe. Usindiswe ngomusa, wena yamukela ubusuphila ngendlela uKristu afuna uphile ngayo, uza kunikeza amandla. uJesu kasenzele umusa sihlobo esithandekayo, sibambelele sigagadlele kubona lawa amandla. Amen. Asibeni lomthandazo. Baba osezulwini, ukani lapha emhlabeni ukhona, siyabonga ithubo osinikeze lona sixoxa sitatitsha sona lesi sifundo, sizwisisa ukubana amandla okusindiswa avela kuwe kuphela, akula esimele sikwenze. Siza ababukeli, siza abalaleli abasendaweni ezijiyeneyo umhlaba wonke jikelele, sibacelela isibusiso ngoba uyatsho ukuthi otatitshayo obalayo uza kusifumana isibusiso. Sibe lentshukuntshu yokuvula amabhayibhili ethu sizwe ukuthi kungabe kunjalo yini, bese sikhula kokwakomoya. Busisa sona lesi sifundo, sesihlangane kuviki ezayo sizotatitsha njalo. Umthandazo wethu wokukholwa egameni likaJesu Kristu yakhuleka. Amen. Amen.